Menteri jong katanat pelatengka ke Sarkar Padang kan Nirmala Sitharaman ne kesngi kala penyat ya ke jingelang penkre na ke benta ke dorbar mang tingka bat kinong mikmat jong ki karkhana hanong ba Delhi. Presiden barim jong ke US Jimmy Carter ula klat no hendin kesngi ha karta ke basis pa senam. Presiden ke US Donald Trump bat Joe Biden kila penpaw ke jing sungolem ke jongki. Katanat Indian Space Research Organization kala depan penkre ban penher yang satellite na kabenta ka SpaceX mission. Ya kini ki satellite in sa penher na Satish Dhawan Space Center ke badan Shri Hari Kota menta kamian. Katanat rel kala pensange ya sispa san potli kiral hakabai dei bakajing pakhang ha Punjab balawan ra dak Kisan Union menta kasngi. Ha Kalimpong Boda Gavaskar Trophy Cricket kadi Australia kalala ban penjob da sispa prapusauran persaya kadi India ha kajing ilak kai kebasan ban bakat du jong kates kebasau ha Melbourne.